Nkonsam fufuo mu yede mo bawra NDC abanyekuo no mu na mpanifo ahodo bi ayi wonti so obepre mampani de bie no emu ba ko eye yewra Kojo Bonsu na wose bibie ni ho a ebetwe na adwene afri ne botaye ene nani so ade hunu so obetu franka ama NDC abanyekuo no mampani ediemu ne nsam eni Bosumi wo mene de toso edu amiansa na NDC amanyekuo no akwakoto aba ayi mpanifo bedi amanyekuo no animu Womu kwa akoto aba ayomo franka tuni afenzo so no womu beyi amanyoko ma abato mpeso asubia no mbegina apre ese emrase badwafo wo panyini ba kwa kane no ye meyo e wo kumase ase eye onumnyamfo Kojo Bonsu wo de atudwa se enya di amanyoko ba bia anaso bia betimi di sika dada no amana si form da biara da. Look, me campaign, your friend is stealth campaign. Me nye dede say me could share 10,000 people, 1,000 people. No. Me can't any delegates in Amni Kasa. And I don't do a lot of noise about what I'm doing. But time new one never say anybody me kai NDC rally be 2016. Ipe court stadium hono. Ubaka say you win election every and say by you lose 1 million difference. In the end there a juma ye will form no in here. Me catch them say on the 13th of May. Number 2, too sure. Kojo Bonsu, muntu mami. Onya so so be dum pempen so bi e ba beto aba no se ma resign. Ma step down there ma. Masa, si kaka ya ko je, wo so resign ko ma wan. Ebi msida. Ora Kojo Bonsu esan e de tudwa se, waya card bi a wato ne din, prestige card. NDC ni mapa biara okura krata de na de se ampa wo ye NDC ni no. Wo benya sa card ni bi. Eno ebeboa ayi how be afro mo so mitimi be di president and am timi be lead the NDC prestige card no ebeboa o mami o papa a o di o marry registration no o mu nyina obi to ana o mka ba bia instantly no the amount 100 million, that's 10,000 Ghana cedis wo di be ye we yi a face so emso na se o ko da hospital no se hospital no empower that so you na charge you so that hospital 30 days a prestige card it you am free.